Jinolon kisah sabori wayat kisah barotat di Aceh Raya lam karu Aceh timongon barat membarat di sabot tempat menocalitra nasidra ane jimosi at lam jejut saat dua ngol poma ditanyong ba emak ayah jinopat ulun rindu tak kena erupa nyomantong hudep mepat alamat ulun jak setot oatiraya nyoka meninggai mepat kejera lon kena jasiat lon baca doa udep di poma otan le ayah lon jatung upah lon ribu gata nasib getanya kehendak ba Allah hadapi susah tetap lon sabar seut lepoh mana metua kehendak ba Allah getanya sabar beputuh asa cobaan Allah ya Allah sabangun tabah dudo bahagia talaki doa tanit ba Allah ube musibah beletro teka Aceh beaman bele rodara seramo Mekah bekong agama seramo